Hei perlong bataya phim taj phang komno bangila banyo free bitcoin da ka praktikal kebanikong kolong ba pidon kaman play ka wallet address hang ne hapo metamask da pla de play account lane create new wallet ang to ko ba ar pidon kaman lecha kane ka website baki khot ka coingetco.com ipai ang ne ha ka rule number ko ba ya menta kadai khatsan hang ne kadai ka rap bitcoin pinyan ang to TPE kador yo ke bitcoin menta kadai ar pralak lai prajar kadai spa chitingka lana pidon pisa thit hi lai tang ar pralak lai prajar kadai spa lai tingka kador de ka keu ka hiar tang bahaya menta kadai ka to ki badon pisa thit hi stok hi namar ba ka tim jungi lang ba ka project kan persyang ban banyo da ka bang ni trai lang banyo mar kato kan ki bitcoin la kom no mar khat artali ti kom no pinle banyo bitcoin bat kom no pinle banyo free bitcoin pila play kato pila yak ne ti press tu lai tali gidot hak ne press ya kan ka Polygon Polygon POS kopi ya kan ka track address kopi kan kopi kum to dakta select sa metamask jong pi haka Polygon chain pila bo ya ka send.network tu pinyo nang ne ti hang to pi klik ne send ti pinyo i ya kan ka Polygon press hang to approve switch network da pila dep switch network sa kalau apa hang ne ka Polygon select sa main balan tindak pila lek sa main balan pihak ban klik ne bang import token klik to import token hang ne pi set kam to tambah klik ne bathok custom token klik to custom token di pila dap kopi mene nang tai na post contract address nang to na Polygon contract address ya kato ka ba pi kopi na kato ko website pi paste hang ne ka paste kam to iam paste yak to contract address hang to kan sami ka bi kan WBTC ka raw bitcoin hang ne tanya pai kan tinda pila paste hang to da klak mi kum ne WBTC klak mi ne nomor pra sa klik to import da pila klik import kam kala long ta ma hang to spang pi perlok karul ka de kum to da pila dep piang benbu ya tu kontrak address jong ka Polygon POS pila kopi na stay na raw bitcoin pila bu ang ne kami ka WBTC mi pra tali ki decimal sa klik ne import da pila klik import di select sya main balan sampai kan mi kum ne raw BTC hang ne pinyo i ki bitcoin kenwan ti hak ne account jong la de buan kane 0.00006 tamot kapoy kumno ar dollar tam ti kumno ngile banyo ekine kira bitcoin kira bitcoin hadu market arteli kalong kamdai ke besok namar ka pisah ne kan salon daki kror daki pau kroro namar nang ne skamat ke bitcoin kan senang heador bat kan senang qdor dray kadon ka rukom mental ba kan ka sen crypto dun kam ban shu thit kaspi lengba ka wai ka project ka bangi khot ka Hidify project tingi shu thit kaspi nang to ngishu pulut yak pisa kat bangi sola kandiat man kapor bat kat banang he ka jing
penlut ban min ye kini kisan kamot ka bitcoin no inang yo he te mentato ngan pen ikut no ban min ye kisan yo nang to te kini ki balak dap min te tangan pen i ban min mai yon to min yon ne min yon to kolektor yon to maksimum yon to min san FT Kaspi kabam 1.855781 matik to klik to confirm min gamot bapi penmi hi dalade kini kisan token kan bapi penmi kadon ke jenglot tila dapi don kam ban yo shibun ki bitcoin pim don kam ban penlut ban tit ki bitcoin pi hap ban penlut ban shumin ki kini kisan token namar dapi min ni kisan token kani ke sistem kalak ban ailang na ki bitcoin tangba ladangi invest kendian isyo kendian invest bon syo bon te ban yo bon ban invest bon ro blog te ban kata yo kan bah kendian kan bang hiyo la ban invest hang ne dah ka bagi pelot yang bisa ban tit ye kini ki kaspi ban min ye kini ki sen token tongan min biang bende bermin cispar prateli kalau pelan imat kam accept tangan minimize no ngan ai no tang like totally long nam tang dia page ben tu bam tang 0.470079 matik confirm tu transaction submitted akam ladap tang baka kebapidon kam batip kalong ba haba pimen ye gini kisan token pen sayo iba kitu ki asset manager ki pak bitcoin shapi bat kin pak ka wallet jong pi bat kin pak apo metamask jong pi kinung pak man kapor kin pak tang lanora drai pidot kam ban budin bat ban UI kumdo ka bitcoin ka wan support wallet jong pi to katula sukses dengan kan pen i biang hang ne kadai ban mi ka ruap bitcoin kumno kan mi ka ruap bitcoin jong pi hang ne ka ban kong pi lech sha kadai ka website ka baki tho coingecko coingecko.com ti pi lech nomor khatsan kadai ka ruap bitcoin nomor khatsan rang khatsan tapi klik hang ne badon de ki lai teligi dot kine lai teligi dot klik untuk badon lai teligi dot klik untuk pui kami untuk te sakupi de polygon post du 0x1bf data dot d9bfd6 supres hang ne ba idur kod arteli supres hang tok press hang to te select semet tamas jong pi kan mau di dalam pipoi sampai tamas lek sak tu ke akau ka fight akau tu hang ne akau tu to hak tu ke akau tu jong pi lek hang to la ne ka fight akau tipek hang ne don bitcoin dengan penmi mentan nomor ngadap kopi yang tu ka kontrak address nang taina ruap bitcoin kan press hang ne ha import token jan tu import token tak klik ni custom token ngabatai arsin ni kaju bapin soto klik tu custom token pe sang to ti pila pe sang to sanjan nang ne na pedang jan nang ne na belang jan nang to sin jan up spang pila up tu klami WBTC haba kami sanyon hang ne import tangan klik import
tu la dap kam tila da keempat poi bitcoin kan mi jiro ne no jiro nombar lada kala poi pinlap ne bon ba ki jiro bat kapisa kan mi hang to ti karul jongi hang ne kalong ba ngnya try stom ban mini gini soton kan ban yo shibon ki bitcoin dollar kata lada kitu kisen token kila kudor ngila ban pun kala pisa kot ikitu bat ngin sayo kapisa kot shibon haduk ban yo financial freedom bat bon teli ki bitcoin la dangi la invest kam bon kapisa bat ngi la try bahang ne tidak kene ngin sayo ya kata economic freedom but kabang kongsan kolong bang ihap tray stom mid labat sengi ban penlong kam ikine bat ban pastar kene kam tela da don kicing ki bom pat syai nolor kene kalau batai pila bat kontak tiga mata sobha like subscribe bat share ya kene ke channel haparo kipat kari kasi jengi bakin tip ya kene kalat kenang ba lengba da kene ngan weng no ya kata ka jengdok jengkurdo jengklam kam klam chang bat baro kipai kari kasi jengi kide banyo ya ke economic freedom hapo kat arsnam bat kide banyo market arteli ki bitcoin hapo kat arsnam bat ladang hiyo market arteli ki bitcoin totep ila dai ki kon kari kasi ki ba climb bor bat ila dai ki hespa ki billionaire ti habang ide ki billionaire ila banyarap kalai ki way dak bro bat ngila man ai kami ki para kasi lajong bat dak ta kom kari jungi kan sakeu sprang bat ngin saklain bor ti le ak badai ban le ya mentangan batai tang kan neswa pen i ma pi da kam ngala de batai te kublai shibon